Situé au point le plus chaud des quartiers nord de Londres, Eden Cosmétique vous apporte toute la chaleur des pays exotiques. Sa collection de cassettes, CD et vidéos vous apporte toute l'éblouissance de la culture africaine. Pour vous, mesdames, Eden Cosmétique retient le plus grand stock de produits de beauté, maquillage et tout ce qu'il vous faut pour être belle. C'est dans une ambiance inégalée que chez Eden Cosmétique, le client est roi. Et cela, quoi qu'il en soit. Eden Cosmétique. Ah, Yaka Omona. Nini. Asamba kali program na yeba yanke baba yeba makambo anta boyeka kasubo wa mre bina yango na zangu na batangani mili na tebo wa mwana to mwana te dawa wa tangani mili wa bidawa wa yango na tangani mili zo posa mungu Mais yo viens de moi, il y a bien. Oui? Ouais. Oh, il y a le coup là. Ouais. Oh, t'as la tête. Oh, non, yo. Ah! Non, bon, Italie. Oh. Italie, kanga. Oh, na da usala ntelemi no ko atale lo za uyate yama. Atale ne. Oh! Sino kuma ngene. Ma! Pesa na. Kikang. Interi. Kikango. Oh! Ano naman? Oh! Parece. Yenge. Tiki. Ah. Yo, nakusuko na dito Hindi na pa. Nagsisa ko. Ano? Nakusuko na dito. Ano na? Ba't yung kumiyakan?
Lagi kembali. Mana? Siguro papakin ang kontrol. Nagkontrol? Kontrol na? Papakin ang kontrol. Kontrol na? Sabi ko kasi ang kontrol. Nanganguwag. Ako nanganguwag mo. Ano ba ito yan? Ano ito? Ordonan ko ito ba? Nakakuwang na. Pandemi. Kiri yang kita. Di mana semua? Kiri. Anda muka kan ambil sedikit. Bisa ramai. Lebih yang bukan. Lebih yang tingkat. Lebih yang betul. Lebih yang mas. Betul. Bukan kaki dia. Mana bukan mana. Yang ada lebih betul. Apa kaki lo? Ni orang mana ada betul. Apa kaki dia? Itu bukan apa. Jangan. Ini dia. Bukan. Apa? Kau ada nama apa yang lo? Sote. Bon, mes chers élèves, bonjour. Bonjour les sous-sous. Na souci eza na mboka na biso mpo na enseignement commissaire. Ngape natangi trop. Nakokutika te mayele itonda nga ndenge eza kutonda nga mutu na nga itondi na mayele. Dernièrement nauti kusopa mayele na victoire. Naleki boye mayele kwei. Ukwesi mayele na mutu nalokoti na te. Nalingi te butelengana buku na kufutaka shere na école privée, école musuzi nalobi non. Bana quartier po buyaka buzwaka cours du soir. Butanga awa nene? Cours du soir. Encore? Cours du soir. Encore les sous? Cours du soir. Lelo ezali makambo. Tokuyekula pona yebi te baprofesseur ebele bayebisa bino français. Bulubaka pe français, n'est-ce pas? Oui. Non. Oui. Qui a dit non? Hein? Yo naza kuremarke yo na makambo na yo oza kufuta te na classe mais oza kutonga nga partout. Attention, hein? Faites attention. Bon, nous allons étudier aujourd'hui la zoologie. Vous allez sentir le mot zolo. La zoologie. C'est quoi la zoologie? Au juste, c'est une science qui étudie la zolo. Oyeba science ya zolo na yo, soko bano yoka solo na musika, ou bien solo na pembeni. Attention, nous avons beaucoup de solo en nature et en espèce. Solo lufuki, ezali, solo ya mutoki, ezali, solo mapeka, ezali, solo ya toilette, ezali, solo biloka kolia, ezali, enfin, solo ya mazuti, solo ya ketch. Nous avons beaucoup de solos en nature. Bon. Citez-moi les animaux qui dérangent les lions à la forêt à tout moment. Qui peut me citer les animaux? Moi. Cite-toi. Monsieur. Citez-moi les animaux qui dérangent les lions chaque fois à la forêt. La nuit ou la journée? Les animaux qui tranchent souvent la forêt? Oui. C'est la Kipiatu. Mbinju. Applaudissez. Puis, des fourmis. Des fourmis? Oui, c'est ça. C'est trop de gens. Voilà, c'était bizarre que tu... Oui, je continue.
Merci, je suis fier de ça. Je suis très très content. Et puis très ému. Je vais vous expliquer une chose. Vous savez, mes enfants, mes élèves, le français, c'est le français. Mais ils ont commis une erreur grave. Vous savez, il y a cours. Nangala, Badongi Yango, Mukuse. Il y a une autre cour. Nangala, Badongi Yango, Kimambango. Il y a une autre cour. Nangala, Badongi Yango, la cour. Il y a une autre cour. Nangala, Badongi Yango, Courbé. Mais maintenant, où est la vraie cour? Donc, nous aussi, là, pour la Sakaka, cour. Voilà. La géographie continue. Tu peux me dessiner l'Afrique à l'état actuel. L'Afrique en général sont. Dessiner en son. Suivez bien l'Afrique, hein? C'est notre monde entier. Voilà l'Afrique. Voilà l'Afrique. Oh là. L'Afrique, vous voyez l'Afrique? À l'état actuel. À l'état actuel. Voici l'Afrique en l'état actuel. Donc c'est l'Afrique en difficulté. Ah, bravo. Azari content, attendez-vous. Attendez, monsieur le professeur. Comment c'est la difficulté? Vous expliquez? Parce que l'embouchure du frère Zahir ne s'est jamais pris à l'océan. Oh, parce qu'il y a trop de problèmes. Ah! Parce que comment c'est possible que les poissons de l'océan nous viennent pris chez nous? Voilà l'Afrique en difficulté. Voilà! Vraiment, à doubler mingi na sixième mois. Bana bana na yo abuta bango baya kokuta yao. Ndenge desine boye, ezali Afrique ya kala ya banabi kondonosaure. Naza konja na mti. Moi je vais vous dessiner Afrique penza, hein? Allez, super! Ça va nous engager pour l'Afrique, hein? Et bien nous avons une côte. Ah ouais. Afrique, il y a songe. Tout pays nous soucie à Bundesa Bissoti. Ah ouais, Rwanda. Bazana Bitou, hein? Dans les amours. Vous savez, hein? Vous rien, vous savez? Bon. Où se trouve les Zahir? C'est ça le problème. Zahir, habite Zahir? Ouais. Bon. Zahir, yeyo. Yam Kolo Zana Awai. Top. Si vous voyez Angola, alors vous y a malé Angola. Ça, c'est ça l'Angola du vieux. Alors vous y a malé, ma belle de négociation par-ci, par-là, voilà comme la voix de Tumba. Vous y a dit, voilà, on y a Angola. Attends, on a le prix, vous m'avez là, à Boutou. Angola, y est. Après, Nia. Bon. Il s'appelle ici, Botswana, Botswana, c'est comme le stade Camaniola, les joueurs qui vont par-ci, par-là, maintenant les pays qui vont par-ci, voilà. Botswana, y est. Alors que nous sommes au Maroc, nous sommes à la Moukindani. Nous avons la démocratie, hein. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Le pays nous offre que c'est démocratie, c'est peu démocratie. Il faut avoir trois démocraties, trois démocraties, quatre démocraties, cinq démocraties, six démocraties, sept démocraties, huit démocraties, neuf démocraties et puis démocratie. Applaudissez! Les Français, oui, s'il te plaît, oui. Élection, les amis. Élection, c'est soit ndenge tuponaka na kolia ngombe na kolia mbisi na kolia pondu élection mpe eza ndenge wana ulamuki ulobi ke lelo élection na ndako na nga élection ebandaka na ndako na yo bandi kopona na kolia ndunda te olia nanga mbisi c'est ça l'élection dans le foyer c'est ça kupona merci. Oui. C'est quoi ça? Le camondé.
Et ici, et comme ça, un gouba. Combien? Et les sushis? Ah. Le melangwa. Ok. Les poissons de la mer, de madame quoi? Et les bouquets? Et John? Oui. Comment ça va? Ah, c'est très bien. Oh là là. Merci. Mtu nakalai kurukasoka ndio na muni yende no. Batela ba. Akimanda ule mupimba. Dosa potra ngala bota. Toka ndaka na pa. Sisa sana pambo kama wale leo por vile kumkulu makamna kukanta. Laisse-moi. La cause c'est. Laisse-moi. Je ne te laisse pas. Je vais te tuer. Eh, c'est vrai. Je vais te tuer. Maman, pardon, tu connais maman, pardon. Pardon, maman, pardon, je l'engaille. Pardon, maman. Maman, pardon, je l'engaille. Nanga. Nega. Essaye encore. Et tout là. Comme nous, tu viens à Nanga, ça là, c'est une boule à Mobimaya, comme tu sois, comme tu comme nous, maman. Ah, nous voyons ça. Maman, le Bangai. Oh, nous avons un Bangai, c'est la banane Nangai. Tu peux te battre tout. À ce moment-là, Banda Kala. Nous ne moquons pas la cabane. Pardon, maman, pardon, Parole de coiffure. Merci. Namba. Yaka. Namba. Mal belle zo muna yo tata. Azani mambaji nangai ka sana bana. Nazani ko matena na ndo mambaji na kata nganda. Oyo pingai mama. Na lukia mbuna mubimba na mbuna kama mambaji yote. Mama, na kuibisa yo. Bana nangai. Mamoni batanga na karasao. Bana batanga na gombi yao. Kama ngere karasa na makulu. Bana mamoni tata bangu akimi. Akalisa ke kusuba. Bana bakiri tata bangu mbune lokali bala. Bana nangai bipendu. Tata bangu yeyo. Bamba na za kuibisa mbala tikala ngai ndako. Na zande kuno yo mwasi mama. Yoko ngai mama ngune mbele na nganda. Yoko mama mabenda na kutuba na mai. Mai. Bongo nyoso tesela. Abala boko na mai sela na kuwa. Na no bongo bongo kama. John, na kutuba bulungu. Na kutuba bulungu ile no. Na kutuba tikai mama na pan. Kwa ndo tikai. Tuka. Na kutuba kata ngosute. Tikai yali su. Yanso ko so mutu. Ozo koga na mutu yo. Bujali su. Nakubuje. Ubomba kambo. Mama, mbaje wala muyi kanga. Ukusanga. Voilà. Je suis dans le studio JT d'Antenne A, bien sûr. Mais je me demande qui m'a engagé pour d'être journaliste. Hein? C'est M. Pinos Pinas. Non, c'est M. Imbal Egal. Non, c'est Mme Vissili
ou bien Sylvie Farley. Non, je me suis engagé moi-même avec force. Et n'oubliez pas avec la complicité de mes collègues Serge Moukounia et Valérie le même chef Longo. Voilà. Alors je demande au garage Étoile. Et n'oubliez pas, c'est à côté de la cimetière. N'ayez pas peur parce que c'est à côté de la cimetière. Mais il y a des choses qui passent au garage Étoile. Allô, sans souci. Allô, mère Bip. Qu'est-ce qui se passe au juste? Voyez maintenant en image. Sans souci. Maman. Sans souci. Oui. Viens. Sans souci. Banda yo ya wanataka kusepeleka na yote. Mutale uza kusala au kusepeleka ngaite. Et puis unataka kusala kama buli. Uniforme zala yangu te. Nani uzite? Banda yo ya muni voiture nini usimbi, usidi tula kumuna yangu te. Kaka boy, uza kule Charlo. Hein? Nazo muna clear te, zile la pesa ilamba. Ma, ukubati ilamba ulate sikoni. Yaonde ubandi kusala musala. Chef de garage naza kupesa nga rapport na yo na kumulo clarité. Na kuiba presse ni osika musala garage te. Oh, ezali garage moko garage étoile ezali exemplaire na ba garage nyonso. Uza ko kangai? Exactement c'est ba voiture là. Ça c'est pas le garage pour les aventuriers. Hein? C'est pour les hommes sérieux. Uza ko kangai? Lata malamu. Toi bimisa. Lata boy. Bimisa. Bon, il y a aux gens qui ont voté là, ça. Lata nenguana. Tamur tu kena voiture. Lata le chef de garage. Tamur tu kenda. Ouais. Ukusala taxi na yonga mwana tala ngona muzosa. Chef de garage. S'il vous plaît. Monsieur sans souci banda yawa na kuma musala zote la malamu te. A rapport na yo pisi ngai eza créel te. Ozo munende nini? Madame ngapo nazoko franco banda yaki azoko bate ba pesa bo azoko bate ba sala bo azoko bate. Na azoko bate. Bon si c'est comme ça contre madame yo mota la problème na ye. Bon, pour la kapo la partie. Ngamu na sa texte na soko nzito kukenda. Pour ezali exemplaire. C'est un garage exemplaire. Ezali garage à pamba te. Troukani, pas de voiture. Allez, ouvrez cette capot. Sans souci, on connaît ça le texte là. Ngai muko na kumuna ndengo nenda kusala. Papa zako yoto lukunywa na kumuna lukunywa lelo. Baza contre yo, ça voit. Chef de garage. Madame. S'il vous plaît. Nikangai, iloko nini ujangi kuna. Voiture zangi ba bougie, un instant. Bougie, carburateur. Filtre essence. Bon, ça c'est yebisanga ikambo nini nzangi awa pesi nini nzangi na kata voiture tala nga dada eza taxi na pesi yo Voilà, Chris. Suite. Eza clair zen. Vous avez créé ce temps. Je sais pas de ça. C'est peut-être du gâteau. Et du magui. Il y a un tapis. Vous êtes contre là. Ukukuka kaka kwata. Kwata kuna ukukuka. Intani musala garage. Ai kwata kuna nakata. Kwa telema nani? Nene kubomba. Telema bana na babushi. Telema. Sa bushi. Bougie. Telema magasin ila ga babushi. La bougie? Wewe utawa.
Bougie. C'est ça les bougies? Ça, c'est les bougies. Chef de garage, c'est les bougies. Non, bougies, madame. on va travailler dans l'ango yango. C'est bougie. C'est quand il y a ça, vous savez, les bougies. C'est le garage. Vous allez mettre. Bon, bougie, à ça, vous savez, la carte de garage. Yango. Madame, bougie, oh, yango te tosala na. Chef de garage. Madame. Bougie yango, ya ça, vous savez, vous savez, bateau. Non, madame, bougie, yango te tosala na. Mais nazo comprendre muto yo na ngai. Asa msala zo kwa kusala msala moto. Maman, et pas tout ça oui ou là quoi? Il faut bouger. Donc aussi bouger. La question place pour ça bougie voilà. Mais ça place. Ça n'est pas israélien ou c'est personnel. C'est ça. On a le mettre. Ngai na limite. Na zo na limite, na ko pesa. On va te payer ça normalement. Il paie là. Direct. La bougie. Papa boule. Non madame, bougie yango te garder la garage pour na nini? Wana zina lobi madame yango na bengi chez moko tala ye. Wana zina lobi salam salam saba saba bongo. Na pas de bougie hein. Ouais. Ngai là. Vous avez la cric. Chef de garage. Madame. Yela ye cric. 17. Izaya Izaya sikako. Mama nunga wana La ngai fona tala ponyo ni beta ko yoko ni kunya. La tala ki tala nyo. Na ko kinai na ko ko ni ni. Simila ya simila. Gaya, la simila yo. Leo ngolo kutana na garage bla utu kutana na mtu simila pia. Mais madame. Adani kutukate tika. Tantu tika. Ngoma. Zirana. Ah. Nini kuza somi somi buko? Na zangu ko matona mtija pamba te. Nini leo? Asi ya ume nipa pesa kriki pamba za ko bate. Sala. Nige damu. Abani ko ngomela mako. No, no. Buluwa makamba. Mama gogo ko bate. Atomuna na kriki. Tumbulanga. Atomuna na kriki. Madame. Tungula ki. Zira nanu ho. Wala ko yeba madame. Yanga lo moli kriki. Saba merci. Ganga boucher na yo. Non, tika papa. Tika kuna kumisa voiture là-bas. Tika. Lungo boy. Tala bougie yango. Bando le lori pa yo wuti ko tanga juana yango te. Oyo ezali bougie. Baba ngango bougie Kerian. Bougie Kerian. Wapi gom? Gom nzala café. Oyo ezali bougie ordinaire. Voilà. Uza kumune hein? Moni siko isika uzwami. Ngana zwami hein? Pardon. Isika zubi no garage. Tala bougie. Bon, ils ont la singa. Oyo nzala singate hein? Oyo ezali Ils ont moto wala. utumba voiture ya batu. Baganga ngai na ko tobolo ko jikono na yo. Papa chef de garage. Madame. Pesa oyo. Ouais. Pesa ilamba na pesa kiyo. Pesa balo. Pesa yoso. Franc. Pesa ilamba. Ouais. Pesa ilamba ya yote pesa na lungulu musala. Bon, moi, on va faire musala ya pam. Oh musala sasa. Bon, on va meke za musala. Tikanga. Osa manganga. Na pesa ordi makubeta yo. Tikanga. Bimisa ilamba biso bimena. Napanda ba jeli kwa. Opa sana Ami kare jeli. bimisa. Tikanga. Yo yaka. Opa sana. Tika bango. Tika bango. Pesa ilamba. Pesa ilamba. Non, busimbanga, bumbanga. Akoli salate, nangke. Il était temps, Merdite a bien fait de remercier ces mécaniciens qui risquaient de tout mettre à fait. Merci beaucoup. Bonsoir. Rendez-vous demain, même heure, sur Antenne A, bien sûr.
Izajao, tukende kaka kumuna nyomoko, ndena suma kubilo kwa tukende. Petit, ah, vous en sortez là. Eh, yomu sumira yo. Nani? Yomu za sumira na ba. Eh, atanja. Atanja o salimba. Papa, umana kamuna za kusali. No, papa. Ndani wani tu kala kindani wana. Yeye nani? Yawe yemu twataki mupeka awa na balimeni pesha. Yemu twataka bilamba mutwataka na ngana sumba kana mbongo na ngai. Azaji makamu na ngai te. Ndeni nzokubata mwanda batu na mwe makasi boy tata. Na zuwa wane legili yo kuni kutusema hii. Na beti yo. Mwe ete. Na beti. Tata bana jingina yako susu na beti musungoti te. Wana kuni shitoko mingi pana nini? Sala kama. Eh, zuwa mkumi ya kanda bo msala kutumika. Sala pa. Mwe kuma kutoka kutoka pana nini? Mwe kuna tena na aura pa mimi pesa. Baka nini yo zoko ndio hii. Hapo na legili. Kuna mtu mzoto mkubwa ke usio kanzo la olegi olanda kata na kanda para mwana kuibisa yeye. Alande na na kula kisaye para nini na somba ka bilamba. Ya mtu kuya na yenzi na moko. Yenzi yenzi kufinga kwa kubeta ndani. Bali na sababu ya chitoko. Donc motif la sali bali na sababu ya chitoko. Leki kaba client na bisa solo ba yeye. Leki kaba client na ba yeye. Mama question na yo sema kila tous. Quel tous ya? Ça va décider. Voilà. Salah memakan nama sini. Kotini kanyete. Okuti na bapa mebesa. Bana ya batu. Amnalele mama. Ah, buzo na pretend na makade. Mwata bonga te. Zuwa mwetu mitika. Wala taji mkuru na malubane na nzoto na kununate. Buzo kutangala buzo bomba. Oui, donc on moteur. Batala client na biso ko bomba motie. Yoki. Ha, ika mzo yele ya mzo patron ni yemo ko mama chano la yo ni biso. Wewe ko kusilikila yo. Sawa na ngai. Leo igusuka ko malango patron sibai igusuka. Na bomba moto. Patron ne paye ngaye. Na mwaya. Ah, sikotara ke zuwa na yo. O yana ngoti na kata mazage. Na makata boutique. Yoki. Mamuni ya Agana zuwa ya mwoti na ye mama patrone. Azulu ba wo mwota zo bonga mingi. Ya wo mwota yena magaze. Ala kufanyika kama sumu la mana yawa azabu bongi lao. Ya kama wanda kupe 6 ans. Na ba kupe. Yo da uzona mama kaka bana fika kaka. Zongo sisi na mama buda sana ngaba. Ni papa te. Aka yomo. Mwosha mtu. Te papa malemu. Atubani mwana ya bonga awa. Mama ndio sangai. Ngara boutique parfumerie Bécha. Bon, on va parler de bon. Ce qui est pour l'ingo bon kola ye, problème ezalité. Na représenter le papa yali pour moi. Papa wa ba ba. Zira. Ata tala na ye. Papa la ye. Yo zo yina ba ko. Azali mwana na muta. Tala bu, tala ba ba. Tala ba. Aya makaye ki sura. Yo faut rester à ma client. Au moins que biso a mingi to vali, a trop de ba client bien. A trop de chaka ba client na biso à l'aise. Wana motema moko. Donc au moins le bala to tala ebo parce que a mesala na ye ninga ya ba. Alors finalement. A fini mi su que to ma ba ko. Sasa ko ni ko ni. Non, je peux pas ngati la pena ba bloka kitoko ya mesala. Ya mi bali za. Ya mi bali sali. Oh ya ba kunta américain. Siko mwana papa, mwana temunya. Papa, tala wa ya libali yo ko konde la ondenge ba konde la kapima ba awa, kapina konde la o, ma ko zali mo konzi na bango ye pa na biso zali mo konzi. Futo lenge la lo, tout est à l'aise. Bon, bule ça. Ya yo la ba papa. Oh, bu pesinga. Oh ya ba. Bonsoir. Oh, pe mususu ya ngolo. Bon, buza. Ah, pe mususu. Marque mususu pe ya ngolo ya ba papa. Oh, ba gendarme pe. Oh, ba gendarme pe, ça va blo mo ba italien. Ba italien. Mususu pe ya ngolo ya ba papa. Voilà. Oh, bien. Oh, bien. Bon, siko nadina nada ta ndenya la. Mais kaka kusiande pe ko mona. Mais ala tiboye ezali biloko ensemble ya États-Unis. Soko lingina présenter yango na ko présenter yango ko musuli. Na mama pesa ya la tata chifu na bulu. Ki ko pesa ye donc ino. Abana ndi mabilo ko pesa nga moko no meka. Pesa ye. Mama, dikambu tuija wa oya katika tuna bana na ngai. Ambacho na ngai depuis 1901. Tubanda na mama. Kasi dikambu alo mimi kolona kumi chitoko mingi. Nana ngaza kuikanga chitoko. Yangu landinga ye. Siya wana butanda. Ndi na betere sira. Fane Parfumerie Bécha. Parfumerie Bécha. Na Bécha yangu na misengana za dikambu te. Tutendeza kabangu mungu za temwe. Ayewa bali ko twana bali abatu. Na tala yete yini tasumira kabijamba na doka.
Moni papa, ce qui a ce cas-là, pour ce qu'il y a un client bien, pas chemise, il y a pas papa, il y a l'italien, il y a l'américain, non pas italien. Oh, il y a Kaina, Bon, ça va. Pas marqué, nous surtout. C'est ça la fille, l'ambassade. Il dort au sol. Il faut une collate. Maman, c'est ça là, nous, papa et la maman va fitter au Jeep. Jeep, non, là, Jeep. Objectif ni moi si nous y a pas vacances. Je peux la dame. Bon, non, là, baluka na sima mama upesi ya solo alingiwa na biso nyonso ezali décision na ye na tukugana elwasa omone Félicitations maman. Merci. Yango, bino buzana na nuwapyo. Nangaba. Biso na ngabe. Bolo mo pro ngaba musika kuna moyega na kitamo magazin. Katinga na suna bilanga ni ko sa ta tala na landa kinga ai. Aku tala zuwa. Tala zuwa ndenge ikula sisa. Me solo por no ribo ba pa solo ko pesa wa. Nyoso ezali. Na sini. Awa nyoso ezali. Iya. Nyoso tu ezali. Uta akapina mamboka yango uta. Italie. Donc bamboka nyonso tu doki awa biso tokokende kuna ezala meme baproduit mpona bapapa moi ndenge ya mabongi Jamsene rose aussi au soir. Jamsene rose aussi au soir. Jamsene rose. Bonsoir. Quelles sont vos difficultés que vous rencontrez pendant les tournages extérieurs? Je préfère mieux répondre à l'Ingala pour que les téléspectateurs sachent. Et Bayega, Nini, il est en émission, dans le reportage, en émission. Merci beaucoup de m'accorder ma parole. Tout dans la difficulté est belé, mon picou. Donc, est belé, pour que nous ayons un tournage, dans la mitié, dans la Bino, dans la Mikolo, dans la Bino, dans la petite, dans la tournée, pour diffuser, pour nous, c'est là. Bon, voilà, difficulté à Bosso, difficulté à Mibalé. Donc, aucun n'est pas, vous avez rendez-vous pour le tourner. Vous dites, biso moko bazero, tu respectes la rendez-vous. Beaucoup d'abord, pour toi, Zati, Abimaki, Fobo Zelaï, tout ça, ce sont des difficultés où tout le monde a un intérêt. Je sais pas déjà combien de numéros actifs dans le milieu de la Chine, tout ça, pour ça, depuis quoi il fait la succès d'année. En tout cas, nous, c'est ça la succès, parce que la salle de délai, la salle de délai, on peut écouter là. Nous, c'est ça la succès. Nous, on a la salle de numéro, nous, par rapport à la bienté. Donc, toujours, ceux qui l'ont diffusé à vous, on aura la félicitation, la signification, la qualification, la planification, donc, pour les organisations,
nyonso bapesaka nano. Alors que les élèves sont dans le monde de la téléspectateur en tête, un extra pour la même fois. Pourquoi là, donc il va pour la bouton dans la pantalon sans sentir. Il n'a pas de raison, on est pas une autre. Il voit les autres mater, il va à l'issue, et puis il va à la En réserve de Gali. En réserve, même il va dire ça tout au fond. Oh, attends, 27, attends, 39, 40, ça va, attends. Surtout voilà, qui m'a fait antenne, pour voir kaka, c'est kaka na biso, c'est kaka. Quand tu vois limiter n'a pas, numéro, on m'a dit le mot, il y a papa moko, papa na groupe Diolo. Groupe Diolo, papa na bango, à l'hôtel du village. Nous avons un groupe qui est en Kinshasa, pour la Kinshasa, à l'île qui est à Kinshasa, à retrouver, à Kantuva, alors. Alumni mo papa Kinshasa baiki ni mo papa soki olini o mata na bis iwa ndenge na mo matela soko po boko para ndako wa moto au Kinshasa il faut kutika mapapa na libanda papa ba hivi kibazo pesa ile tulini ni ngoma sio Kinshasa tena soki na hii kwa hiyo kama shi alumni na Saint-Thérèse aliye awo nakwambia kombi mwana bulu babaye aliye kusoa kombi alumuni mapapa sasa nasaidia buso alikuwa na mbago wa moto moto kwa ya moto kutika mapapa ibanda hatiki mapapa na sendere ya matina kombi pieni s'il vous plaît baso ya mazambu wo bakomi nazani batubakiti nikuwa ngia hivi kwa siwa tuna papa mbona sasa ndio sana sina azeli na kuzo bakita kama kiti papa kwa kwake hakuna seve no mapa na papa kwa kwake na kwa kama mapa na pia mapa na matina hii ndio sisi na bado ndio hizo bordi ya makaba sio kama au kazani distinction 11 acquisition 12 acquisition 13 acquisition 15 acquisition 17 tout aménager chauffeur, aménager receveur, pas pour avoir un papo ya yé, pour y avoir devant combien de marron. On a ce que j'ai dit que nous jouons, nous disons, on combine à nous, papa, j'ai un nouveau ministère. Pour ma part, pas de travail. Parce que si la Kenaro, nous avons demandé, on va se dire la commission occidentale. Merci. Le ministre de Siakou. Quand je cours, papa, ma papa, là, je tiens l'énergie. Un petit peu, Anche a ripetere con tutti, perché torna su io con una Kenya, non mi papa, non può una cosa, se non vanno con un full, ma io non ho, poi fa la mia papa che ha toccato di seguire, anche prima di non so che la prima non fa Kono na ya wapo na yetu kwa vile mtinae wapo na sawa kanuni na kujina sana. Lakini pili hawa ndio mtiku ni kwa nini kwa nganga chini lakini na wewe. Akiwa kwa ya sawa na kiasi ibara kwa video na hiyo sio kuna muhimu mfika kwa huko ni mlai. Ndio za special sio kwa wanaona business kwa na familia. Ni experience ni sio. Ya mimi na hapo sio ni na hapo kama nani. Kuna mmoja na bango na wala wakati klise sio ni wa kudokitu na cameraman wana video songs sio kwa sababu watu na kikoso participana huko na cameraman kama ni mmoja anaendelea como jeito intelectual na forza o do bom tesoro onde yango ana mkibuke amanja kuruwe maje kunyeza ukipita za kila kile na wangine kuyafi wana milika matesu bonki amanja voilà revenons à nos vaches la patera tungi bien de besoin de ok parmi d'abord attends moi pas il est français moi va dire à la salle para cantar mais ada wao wakalki français kuna wao wanamke lakini na hiyo patandi bono tuyoa utu kwa msala kwa masantimeli abo hadi wana ila ndivyo ngati tena bona yimo na bona sigi aya ayo watu na ndio kesho sio ndio anazidi mfumo au unazate ndio nini usudi na hiyo wana sisi na bona sigi lakini ile piko watu wanabana Ani bakuna yo, vous posez une question, vous ne pouvez pas la même côté.
Ndio sio kani, ni mambo ni ngani bila. Hakuna bwana msimuoni ya poto, ndio za mikono wa kuna pesa poto mikono yake. Mtambo kwa mwingine kwa hali, na kwa sababu kuna naomba ni huu, ni mtambo. Msimuoni ya hali, donc la capitale de Vache, msimuoni. Wakati wa matematiki, la capitale de Blumba, na mtu mikono tu bangwa mipea mwingine, bangwani. Na bila bango, kwa mkono, wa mkono kwa mwingine Vache. Kwa mkia, kwa tena mvaa mtoro. Ulikuwa kama mkete wa bwana mvu, wanataka mkete kama mbele kazi. Ndio, wakati mbele bafanya kwa kuangalia mbele, ndio ndio mkono ndio. Na tunao kama sisi bazungu kama mbaba ukuzona na kesho. Kwa kisarata ni ngara tena. Hizi ni pasake kini batali ya kukutizana. Alisema na kwa komisari kwa travailler, tuende tunabanda. Hizi kwa kesho, kesho ni kama kapanda predie, msaje. Abiria matatoa ndani mungu mtu afanye matatoa mtusu mambo na walefono mandani mambo na walefono hii hatuni mambo kesho mwoko kete kengerise sura tatoa kete kesho pambo ya kwa umu ya maungu sante yedi ya umu nana una tatoa na temi wa mazina ni busua watono kengerise agawu mtu ya pesana ukelege parce que Tanzanie, c'est fini, c'est pas accepté, c'est pas intéressé, nous avons fait la guerre, c'est intéressé, avec nous, pour arriver à Tanzanie. Bah, tu vas boucler ma boue, si vous avez pas de là, attends, nous allons nous arrêter. Merci. Nakutatoa mwanangai hapo. Mwana ngale banele jikole akatoa. Kantusie mama. Hapo tunaona kuna bapoli eh. Hapo ngapi? Na dawa ya mtu sima. Sasa hapo na leo. Maki. Sasa utina kwamba kwa pesa tolio usiti na sukula maboko na kapo. Usukula hapo. Usukula. Usama kukuna na wati usula ndugu na nani meikuna sura bestoni sana noki na leo mwabata kusi kansusi mama na nivia yona kata kartia na binu ukuku zulangai mwana ya mzee ya sempre oya larja mingi te ya mkulu lukula yote wewe kwa nini kana muluka mwana uki mkulu lukula yote luka mwana lukula ngai mwana ya mke kwa haya kana ole papa kabila ambaye apapara umuni papa kadiba ngani koyo shambu ya kabila ambaye il faut y passer à Catanayo. Au moins, il loco, et ça dit manquer les blocs en boucle à Bissou. Oh, il y a trop l'ambingombi, les papillons. Les papillons, c'est manquer là. L'ambingombi, Baltabanayo, Nyosu. Oh, il faut que ça soit à ta motte. Chamou et les Goudia Kakapu. Merci. Oh, il va vous l'amba et en goupé. Bon, voilà, nous avons moins de ça, on va dire. On va aller au Boussan. Oh, il y a un hier à Delphanda. Come non è che io non è genomimo, io non è carso. Non dobbiamo le loro, se io stavo a ma fate. Il non è carso, un po' mano che a piedi. Carso te. Guarda go. Ma la carso. Io sai che non vado da mai te la di Barcellona io. Non parli. Io a canzone da di banda, come ne è? Siato. Venga. Bien, todo lo que me da no puede llevar. Por ahora un poco, ya verás. Una vez que usted pasa, ¿verdad? Y se lleva, ¿verdad? ¿Cómo lo que se lleva? ¿Cómo lo hizo? La casa. Escúchame. Bien sûr, vous l'avez bien. Bien sûr. C'est ça. Venga. Venga. Bon.
Bonjour maman. Bonjour moi. Ça va pour venir à la micro yo. Mboti il est dans la cabane. So le petit ngai. Bonjour maman. Ndamu na pesa diboko wa ne siko na la titi ke oui. Mukulu abandi yo. Ezate bonjour maman na diboko na yo. Bonjour maman na muno. Maman siko mukulu mutoko pesa diboko na ye. Ok ngai. Mais oui maman. C'est moi mu ya respect. Bon. Utana kati ya kurepase bilamba. Nasala kukutir pati bondo. Na bandalungwa. Siraveni sakabubu. Nasala misuzu bâtiment. Nasala misuzu kamera. Nasala misala ipere. Nakusugula pe ba patron. Wana te. Abana na bangu. Tekaka. Oyo na bengeli yo apona biso tata oyo ayila ngai garçon moko ya bien exactement na kolepase ba 20 ans ya mobali na ngai na bapantalo mpo ngai mosala eleki mingi nalamba biloko yo adiaka yo olepaka oza d'accord? Naza d'accord mama. Merci. Opesa ngai photo passeport na yo mpo na karte ya mosala sanso te aza moyibi te na kanisi ayebaka na janvier bakanga waye na tambela okota buloko Nakota kolongo nani. ngai civil Nakota ga civil. bakanga na bato ya journaliste batika yo tona eza makambo na ye ya pase bon tendosala mosala na yo najingi moyibi te adamu azali na bilamba ebele chambre oyo nobadi ya ngai Merci. soki oyebi mponga eloko te ngai ye akopesa yo Merci. oza moyoka Merci mama. oyo tata oyo aye na yo awa aza lokuna tata na yo mpo moto amio ya mosala aza tata na mosala oza koyoka Merci. vous êtes cousine Oui. bon ici sans souci nakei na libanda oyo monete mosala nyonso bon Aïe, c'est maï. atouche te oyo lisoki ebeli voilà Ici, vous êtes cousine. Oui, vous écoute. Je m'écoute, tu t'écoutes. Nous m'écoutons et t'écoutons. Voilà. Ici, vous êtes poisson. Poisson. Ici, vous êtes pondu. Pondu. Ici, vous êtes papillon. Oh, papillon, le maquillage le maquillage. papillon hein voilà j'ai maman nagala kai bon para mangale baba kuingo nice hein nagawa Merci. sama wara ko to ya Ah, il a la kiki. Il a les médicaments. na ya me kadimate eza kevo de Voilà. Nous connaissons kiki na yawa. Babu sentir ngai. Bimekame. itu jangan Di babu mukikani ngai. Yo. na titi yo awa madame yibi te oza mwana na ngai madame ne sais pas que tu es mon frère j'entends Oui. Suffit. exagère Oui. mon cité Azuya. Azuya. asate Si vous ne pouvez pas. cité exagère ubengisi makambo ke oza osala babekisi ayibi oza mwana na ngai balongoli yo etai yo salaire malamu ezala tosangisi awa écoute J'écoute. quelle heure sur ça Merci papa. Papa. Nando batie mukolo moke naza mwana na yo on va faire na kumeka te ata kabonde inga na kumeka te yo sala ka mosala kumeka biloko ya te ya yo pe te ya bango te kisa yo pati naza kumeka na ngamba te sawa budia ke to na tongo tino nilo na pia ndo te bilo na batata yangu sasa buda kutika sisi lo bon ma pona jiba jabu oyo soja banaki na ngamba ya jawu ngani ya te papa kuzoa merci Kama kati wana kunate kono ndako kusambira ngai kidogo okutana kuna za bezeni uzakubana nasumba za bezeni zilena ya tutapenda na moto na mira pe ukubaki bozana zidi kilimba
Comment de café? Hein? Comment de café? Oui, ça m'a saqué. Hein? Et puis on va parler, on va vidéo, va frigo, va congélateur. Ça va monsieur? Ça aussi, papa. Ça aussi, que vous avez mis tout aussi en bouca. Ah! Pandezoio, combien? Pandeson. Oyo pandule, le va pandule. Pandeson. Oyo bula kambonga. Pandule mama, pandule. Oyo bula kambonga, le bête kambonga, bula da par exemple ya moupe. Et va pandule. Voilà. Papa, on a magasin d'électrons. C'est un appareil, il sort de tout. La vidéo, la frigo, la voiture, il y a joué. Vous avez le congélateur. Télé militaire. Ah ouais, télé militaire. Oui, on connaît tout le monde dans le bouc. Il y a tout le télé militaire. Il avait le voilà. Oh, ma case, bon sillonner, bon tourner, pas frigo.
papa kupata tika papa na bumbu mangala munga papa eh ni kala na yoko bolingi to ko sabino apa ba ya ka pe ko ko le o yo biso to na da ko bo na banda mo zeli banda mo na tira ma ko o ya ba na mi ke telefone venga nga pata pe o pata ko pesa bino to na banda kwa tira na da o yo kwa banda ya ba ku binga ko ba kunja mbuka no o yo kwa banda ye kana jo ye ni saye ye ni da sabe kana jo na ma da dessus naza dessus na mbuka bibile ye bibile bine bise sala sala na voiture yote na kuzua ndani na mbuka babana miteya mikote tukubanda ano na kubanda hawa ngamo kuna kubanda yo ta ukata ndiro kwa banda ina biga kaka na biga kaka ya teta ba wanda radio sharp mo ba tende bo wata na kuzara radio ba wanda sharp mo teta ba tuko ba radio sharp mo ba ko tengo na kuzara radio papa tukana ol papa wanda radio na mo kende tu zingi voiture tu na ndani na voiture nimesema na mtu oyo je nimesema na mtu ho pili ba mikono kwa koka nimesema na mtu tukile fane tumona nini televisheni bino tukai tumona ni fane tukai tukai kazi mambo ni tumona ni abaninga tukai wao papa ho baba na maja baba tukai tuma na mwe kwa buka zina zina chef no kota lisansi no eza na batterie na ngoba changa na ngoba courant no ça veut dire que tamboli omoni ke batterie de changer o changer ngo lisuna courant bali ko tamboli no ekota ka petrol pega courant so okona mboka courant eza te boko tika bozira ndio na bino boko sepela pona ra nani Tunggu pata. Boleh ke? Deh. Ibal. Deh. Jadi. Beres tak sih? Ah, dah di mana bana bakusa anga di mana? Na kota mususu. Na kota tena kuza pesa ikibya da mote. Mbona ngamo kona puya kana mabele. Aba petanga baba na story wana. Sasa mwana mwacho tena ni Baya, Didi Baya, Didi Baya, bila na mama ya wekan. Ngana kupa, bukan apa dikulupi baca, sima be plastik di aduna. Be anda. Be bisa kula tu kurante. Oi, kata sula awat. Kalau nak iba singat. Iba singat, na sinare ngana kipate. Vraiment tu sula ka awat. Yona dino, tako apa dia? Na telefon ya izali. Izali. Yona de izali betana. Ezali? Iza. Comme ça, raccordé, puis on a vu les gars. Et les gars, na yako de la système que fallait mettre ça va façon courir katana. Comme ça na bombe dans la bidon, faut katana ni. Ils ont na bombe. Ne te bombe ramai. Faut bombe te courir na batono. Mata wana di koyo se ko ko. Ozana ita. Loba mama zate na zwa escalier. Zwa. Sano ya. Betachimo. Vivan, solidarité eza na bato ya cigarette. Ezali na mbuka. Mbele mbuka ibonga. Vraiment. Eza na bongo balite Kansimbo. Kansimbo. Eza na mwana mke mkono Kansimbo. Eza na mwana mke Kansimbo. Eza na basi na basi Kansimbo. Tena za siri. Sisi karia. Ndio ndio na. Siko kaka. Sawa. Wewe mnataka? Au unataka? Kora. Tawana, kana ngedenga tu. Ukala kura ndio bila pesa nyumba hapo. Na ndio kana katena kura. Yeye ni msalamu. Zana bema. Na bema nani? Na bela na wana bela bela tano. Ya karanga wapi? Napenda ya kata kura kati kwa kura mimi na ngo. Sisi kwa bunga tu. Bunga yumo mtoka. No. Bela tano wana ni ngasikia sina kura na ngapi. Hii msalate ada huya hata. Hata utakura uzaina buseni. Nana kuma kura ya buseni. Makamnya kaka pale. Oje sikuko. Hadi sasa. Yawa yo bena kura. So sana kura. Jana bena tano ko. Mba. Na usina sana tunabisi.
Nautawa mimi. Otama bongo. Dara. Boyoba ina mesema kali na simbi. Tena kui. Ida bomengo nanga. Don't be distracted. Forse. Na kuya de. Boyoba ina kura. Botama class mogo. No lukata tournevis je. Tournevis va. Una distancia, casi uno que llama. Yo no, fui acá, no me te las cosas. No te cagas tú por mí. No me voy a estar por todas. Vamos a jugar ahí, vale. Ya mira, es agua. Oye, me enamoré de este. Superamos acá en el aeropuerto. Para hacer la no hay de ellos, olvídate. Me nunca tú le viste. La caga, Nemo. ¿Ya cuánto? ¿Dónde te vas? Bueno. Llamamos. Hola. Electricité. No te lo pegues el cinturón, tío. No, es el tú. Cura la chimba que pongo usted. Oui. Ya tú le, mamá, yo te amo niño. Hacemos un cura. Ya te digo niño. Pero te digo que se quedaría el papu que la vea y con cualquiera que me... No más. Ya no se puede ganar. Pero no me ha hecho. Vamos, que vamos a hacer. A ver, vamos. Vamos, la calle corra. Na lo bien, luego lo ya corra. Ugu suma carriera se forma que la carni. Bueno, no. Why si go ina ko luka babu ke nanga ko china ke kuteka. Yo kama si carriera, uri ko mai kumi yayo. Na ko lekto ke yo taji kunu le yangu se. Bueno, mama. Kita yangu matila. Oba, suba kita nini. Abna ne matila. Mana puyo. Kugu eta ni guys. How kita nani usana dia. Yo una mambo yangu. Nosotros vamos a curar algo sobre el carril. Una cosquita de fruta, ¿cómo lo capa? No, cúpila, no. ¿Cómo no me capa? ¿Cómo te pasa? No le gusta el camino, una cartera, un buena capa. No, quítate. No, cupa, capa. No, lo que ya, sí, cambiamos. Camila ya, está 6 mois. No, pero 6 mois. ¿Cómo es 6 mois? No, pero 6 mois. Más como lo veo, está 6 mois. Casi bien nada, su nariz. No, pero. No, volvamos. Ahora tolerán. Solo que también, lo que te digo. No eres una hermana. Entonces no eres una lista. Lo que harás, Timo. Sote. Y transición usted, Nazariao. Eso está bien. Transición usted le lo. Hasta el chile lo que. ¿Cómo es que va a tener? A ver, cariño, ¿qué? Una se previene a hacer color. Bueno, que también. Náscose. Estoy en bukan buku pulang kan? Apa lu buat? Tahu kita ni. Tahu kita ni. Tahu tak? Akan ni. Bila dah ready. Akan ni aku. Lu jadi apa ni? Apa ni? Akanami, baba ya foto. Baba. Akanami. Tiga. Kita queremos Nascaria. Sana ki. Nani ngamungai. Baba babusa. Udaji buta senarete. Uliyo mo sa senare. Ekura. Umuri siko. Serenake. Vamos, umuri siko. Foto ngai. Kaya Nascaria no kama sisi. Mamá mi tema mati. Yo le apetita. Apetita. Sima ku. No quítate. No quítate la cara para no. Quita. Como no no si veo la cara de. La cara de. Como me cura. No.
Ramsu. Kita, nuka batu. Udah segera batu lewat. Sini kan depan batu. Kita. Kau depan masuk. Makamu udah segera. Sudah konser itu. Di, belum konser itu. Sudah nunggu lah. Mana? Sudah konser. Oke, nunggu. Kita ke. Semua nak saja. Nunggu lah, sabar. Sini tu. Baca aku. Sini tu. Kita. Oh, ya. Tembak. Sini. Bono kita ambil. Bangun cik. Bangun tak kena ni. Nak kuliah. Salah. Baca ya. Nak buat. Sudah. Orang jalan ni. Sukai. La combinaison d'une escale, c'est fait là. Mouvement, Osana Mopanzioyo. Tonto School, una